ariko ibyo nabyo ndaba kuko jewe icyo nahisemo ibanga ndiko ndababwira nk'abwe abantu bafite kwicisha bugufi iryo urufunguruzo rwo kugira ikigo gukora kubona ko babaye umusitari wagwamaga amafilime 2, 3, 4, 5 n'abaraho nakuze bakinye muri projet ikomeye ko cyose bamenye mu bigana sigavuga ati ude sinamenyekaye ko tugira namenyekaye gukorera usiya nyina ngo muri filime twatse kandi ari umukinnyi wacu ari nawe wamwumva nako wamusabiye urumvise ikintu cyose bisigura iki namwe dore rumaze muri turi nkano muzi ejo muzaza amaproje akomeye nubwo kitira kagere ngo Julai amangu ubwetu ngeze mu mikoma kanatsinda uyu ukimojene ariga muri Burundi Film Academy kanamagenda batumiye uko kwitera imbere y'itigo n'inzenya na nubwo ariko n'itigo birakenewe kwiga umwanya wose namagenda batumiye uyu aragenda gakina muri Burundi Film Academy aragenda akiya muri Burundi Film Academy akiruka umuryango tugira nangira ku namwebwira ngo muzemere ko nyine ariko abandi bamaze bakina abandi matimu navuze ubamaga mu bikorwa ngo namwanya kwisi ngo ndi gukaza ariko kusuka journaliste ngo naragiye film turi mu supporting batana umwanya kina film aho kujene